Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajing lang patba balakot panlong da ka Voice of the People Party ban persya ya ka Sarkar MDA2 balam khamat da ka National People's Party ya ka ba lapenlong hamot pran hakano pai sngi jong arpo artrek yoyong arja arpun rio uba arden mela besayumaj u president ka party but u MLA na nongkram shibenta na kajing kran jong u ulakran ru halor kajing sya pendek kinong song haki jaka khapur. Uba ardan ulaong badan kibana mau sikar kibalawan ban pentep halor ke jing shale iben haki jat ben riun Nepali ya kabakum ke parti kamkwa bakin syam jing ladan le dakabor uli thu bahal lapangap kinong song kim yo alat ban lek rap bapenthot na Assam bo lepen ken mau bo menteri rangba ka Jylla Konrad ke sangma uhun ban ong ban nai lek rap ban Shongsuk hari ini kindak si kilawan ya gendo kibriyo na po mau sikar kilawan ni gendo kibriyo na lapangap Bationg ba penyil dari Kpoh merek. Kini kiong pet ba amosker kiong kasorka yengi kamsha ban shnayi kasorka yengi kamsha ban rep hendu dipeli wan shnayi wan rep haga jaga chungi kiong mentara kenti nyema shu kamsha no iki no ayuman ong iki nila ti banon be itong dipeli Arhusani yang atuhi ban kendang nila. Ada ngiwan buka Voice of the People Party. Henry ni hadi paino siswa. Kaya kaman jabat anda ini pai siswa. Hato pekat dia kata. Nimla luar kata dalau ban suan tau je hadi syong mapisong. Nawar nimla bagai cirai di. Watang sitio lentar benda. Nimdon lenti yang kau ngimtim su. Wang api pekat kumno, lalai lek kemet kumno. Kita di gedungnya kau imam, bantu serap keba amlong su. Wang ini lari yang menilai kemet, lani menilai kemet pila pengkre, pinang mentura beliau. Wabur misalnya sumsit takula lah cerut, sim bukti bejong. Pinang menerawat, pinang menerasung, pinang mensiap kenam. Apa ngapain? Pinang depan banbat bawah dia. Kumnong ini ya kita ini bayu jirap bat kulit asam, bat nungsung senang borok. Tangan pikir dia. Ngasih tu lah dia kena bersih mapiong begini. Ngiru ngisau deh. Kapan teman siapa betul dia kata tama isu ho kamlong ti kamdan cemetoy ni bangilek tang sisin ngilhawan phaino stang ngilaban shongru shatai kiwan gili malapana kaju pade Kpoh o Kpoh bagi bagadon kajing Shongsuk niyo ayo chimerstar ubahon ban ang yaraki jong ki priyo kabhava sanyere ban Shongsuk sok si Haba Thylli ke Kpoh no sok Haba Thylli nanti kajing sok ayu kabau chimerstar batai wat lek rap ban Shongsuk kirap ndai bagi kai kirap bakin bam o ki pai jangan nomor kata adon kam yengi bangin senutu kani setang ni siwa kabangi kwa ban pensyaya di bagi don kam bani ki tenge hado bagi da pentongo ya ka soka halo kini kimat Halor kamat ban kendang ya kimender uba arden ula ainuksa daga Assam Accord kat bah Meghalaya pan om yo wat tang ka anya da na kajingwan rum kertap kimender ulaong bakalong gabas ngosi ban yo I bah kajing Khynra bar Jylla ki dekot seng ki sya Pynïap Pynban haki bar Jylla kamla ja hari ke Jylla ni nadu kisem nyo pendai kerter ba kamla ja ro hak Jylla Assam nadu kisem nyo huai terter hangi la yakhi mender nadu kita kisem du ndon kaji seiso hadu mentang dengan pertai LP CILP hadu mentang dengan tawa nriskap kanong LP kaya nga baca apa asa hasama mga doon ni Jiki kabatung gini agak katsan tribu atas
asam akot. Bat lingba kini ke asam akot. Kita don, kita kecil menjur. Apa yang kita kini kantam. All Assam Student Union. Padai, yang gitu kita barung. Shwa yung nyopwe. Day ban. Bek dan ban deport pak itu. Kedan, kecil persya. Kasokaru, kelabu, cingkeng, katip. Bat kini, kalau kei, kaba, kilalap, dia kata kecil cuy. Lani kecil rum kerja. Jom di Norway, lani kita illegal immigrants. Hapo Assam. Kpoh ke estimate bahaya ke सरकार चला बट सरकार इंडिया Hapo Assembly balapok Parliament kilapini bagaimana kecingkiu jong kita ki Bangladesh kita India Hapo Assam nagalai pulai lah haga kat ndai spot ndai pulai Shah ke South pula haga kat ndai spot ndai pinyo nangta Shah ke South pula haga arja iwe but rapula haga arja kandri mundur kecingkiu kini kita kiong ki Bangladeshi national kita dah Hapo Assam. Jangan mahu kita mat kita kongsa balong election aja arhuwe ki Muslim ki Bangladesh ki Muslim India lagi ki indigenous Muslim kita yo balong MLA Hapo Assam ka shispa arhuwe hadu arhuwe ngot ko ki tapi ni hange let's check okay issue Shashela Shah Pynïap koi how aja let's check kisamla garu serisable para yaga jingtrai yaga jingya tish abdi mau bean Shah Pynïap kalau dia Kpoh nama kita kata baga sarkar dari bantip nawarkan bagi kini possibly hanam judan bangrum Pynïap bangni Bangladeshi ubasha Thong Assam Shalune oleh Bangladesh ini nama kita tahu kini kalau kemat kabangi don kamha bangin simtia ni don kam ban pintigna ban ni don kam ban ikitige ni de ban tip kadlo kita kemeo room sini batte banle dagbat Pynïap dagbat tigna ka full proof ban pintigna kini kan tokit nadu ke family tree ke jongki kini kan aban ai ke cingkeng lagi orang begini negeri India lani gede kibala ka lapun hagani ke Jylla ke jini kini ke exercise watla katali lagi kampat sina sang hagani ke Jylla ke jini yishuhun nawar play bagi so bagi empati ia kata umsau oh kipat nabi nama kata kini kita di peratri ki mat ki bangi ni tua hagen ke Kpoh ka pementaban pensau bat hati begila pensau ni ngilaikan pensau sikit kato kan ki jaga banda pensyai banda pensau tu iki patba nama kata thong ngaji kum ki noelam lalu patba hi wai ka cingashan kolong ngini patba ngin pensyai ki srok haki srok Shillong Mail Ngentur si sekretariat minang Pynïap ingin di cinta lagi lara Pynïap kaji ki kanum pot dan lele we katakan kedai ke cinta kaji semua ni ko akan pensai ya pergi patba ni ko akan pensai tu ya pergi patba bagan ni kedai tang cing pensai haswa begin sang ya kata kaji ki kaji ni kalau Kpoh ke besar nyenam ap hadu Arhura bagian sele don kimat kibagian ab ndai kini mador ngina ban pendai mador ngina ban ta daga ne sorka bagare ban pendiang lane ban ngap ingin ke cindawa ke ban ai ingin ke cindawa ci ban penorong ingin ke pratali kimat to kipat ba nyem dai shu ban shuhun ban nyem dai shu ban shisna ban akwaru ban pintu hagani ke Kpoh ke pemerintah ya kan jadri bawa koi snoba minum long di bawah Kpoh benong nak kami tahu nak kena kiu ya Haba kini ki nampak DSC kapan penonton ya dia ki nampak MPC ngaru uban nilai exam nganlek banyak torlang bagi dalam juga polis of the people party ngin mi renti ngin pin i yang cerita li ke sini dan
pun suatu fatwa ngin num tingkai em namar ai ngam tu ma kin go kilong din mandin ya ka ai ka bangi ki mangi ai do si ai do kam ai do sul kamele ya mata ngin ki hanu bangi de yo ya ka ai ka bangi ta bala dingala lawan pinbe ya ki di mak ba khong santam nadu ka khendo ka sha nadu ka thongkam thongjam nadu ka jingle sat gi nei gai nganoi pi bat nadu ka jing wa tokek yakini kinongan pohashong hagane ke chakaji nganong kanwan ke jisha Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya